man pela kereke ya Alleluia o etsang jwale? No, ene le poulelo bakeng sa bo Kriste le lentswe la Modimo gore ho monna eno wa a tshore monna jwalo ka o ipitsa moroki ho tse bebele ro ska tlaela ka lebitso la Modimo ena se ile phose kgolo ha ke batle ho seba lo bua batho tlohela ntho e etsa o sokolohe o amahela fungshedi ya nnete o ska fake ha ona motho ya ka tsoswang moshare a tlele le kafe tlamele le phokara teng ha ona le motho ka le emela ha iyo tlono papela ha ena le bopaki mfe bona ke tla o sireletsa le nna he ke tla kopa tshwarelo empa o sena death certificate le bopaki bo nepahetseng nge o dumella ke le mo prophet Africa borwa re thotse le kgetlo la pele o reksetsa basadi banna jwale mamela he pele o bua taba tseo tse ngata jwale wena ha o lo rapela hekeng ya motho monna ha ha o tsaba gore motho ha tswa mono e le monga kereke o tla jwale wa trespasser kerekeng ya ka mona mporo tlo beha mangwele mo kerekeng ya ka mo ne re bangata le baruti empa ba ba tshela morao ba re motho o kotsi yo no na le bodyguards e 50 o zwang ha o le motho ya dumelang o tsena pele sa o shwela ntse dumelang ka bo e le malla ha o motumedi wa nnete ke bile ka re Modimo tla ntshireletsa ha ebe a tja le di bodyguards ke ile ka lentswe la Modimo go bane ntwana le se e fihlile qetelong da bethuso ka nnete e mpe e a nyonyeha e senya bo Kriste ke be ra phutha matsonda tswaka jwale o ile mo o le mona mamela mona ntate Mporo mamela mo profeta ka mmelo wa hao ha una mmelo mokalo wa ntwa ono fela o mona o khumama hekeng ya motho o bo kwale mahlo o sebete man ne ke rapela ke bitsa Modimo gore Modimo a ko thuse motho ke yena a sokoloe a o tsebe le nna o ntshwarele ke le moruti ya hlompheang kana ke tlo tloella batho ba ha ho bapalwa ka bona nako e telele re thutse jere sa etse letho ha o sa tla le motho ya tla bapalang ka batho re thutse re shebile mang le mang a re ngwetsa mohlolo ha ntse bopaki le rona le nna ke le moporoche ha ebe ke re motho wa fola Modimo a sebetsa batho bana le you know that permission gore bang question ba tle bopaki ke ba fe bopaki lo ha ka batle ha ke a dumelo etsa ntwe jwa eno ska tsosa batho ha o so ka o tsosa motho a ke ntate Mporo motho o tsosa ke Modimo ha batla ha seng tla yena e re bonang ha ona motho a ka tswang ka ra moshare ana le ice for 3 days o sna le lephoka o sna no ke bo sawana ka nnete ntate Mporo ke le ba re tla bua hape le wena nako e tlang ke ne ke mpa ke tshwile ke re ho ja wa mpa ka ba teng mone ke tlo ba bodyguard ya ho mone ba itsa ha ko sheba hekeng ke bona ka nnete banna ke ra moruti wa ka Mporo banna o mokana fela banna ba ba hlamone ba o betsetsa o di bokwana man no ke le bua le wena o ile wa etsa ntle ra le bua o ile wa khalema re hloka banna ba jwalo re kopaneng re emelenne le buile ntate Mpeo ke le bona ntate Mporo ke le bua fe mo profeta ko bone ke re ke mo bitsitse ka lengwe le fatse ke re ke nyeno jwale ntse re tlameleng ho etsa hele wena ha o ntse o pota mono ntate Mporo ke batla monnana a reng yena o tswile yena wa ha moyo ke batla o tla mo interview mona o le se ha o ka etsala re o mothole o utlo re o kahle o mfounele privating ke mo tshware ka pele ke utlo re o tsoha jwang a ba je steak ke mo hlolo tsabe ya ngono tshentse ke matla le yena ha fumane ndate ha ile na fela o tla mothola ngwanetso ya tswa ha ntse re rapela le wena re rapela o tla tlahela monneno jwale ha o ka mo fumana pele ntitsetse ke gona o mo letsetsa le nna ke mo fumane pele ke tla o letsetsa ke re ke fumane o kae ke tla etsa jwalo ndate thuso ke le bona ntate Mporo o mametsele Sedi FM metsotso e 20 fela pele o ra boraro